Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, piye kabare kanca-kanca? Mesti do apik-apik ya. Wis suwi Mbak Nunung rak review. Iki pumpung terang. Mbak Nunung review stok unit yang ada di showroom Cebolek. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Ojo lali, kanca-kanca sing seneng YouTube Mbak Nunung, di-subscribe, di-like, di-komen, di-share ke teman-temannya biar tahu kalau di Desa Cebolek nggone Celempit ana showroom mobil apik-apik plate lokal. Nah, iki Mbak Nunung suwi ana nek wis sasi ya gak review. Jadi sing kepengen monggo ditonton sampai habis, jangan di-skip. Siapa tahu ada yang cocok mobil sing arep do ditumbas. Iki Mbak Nunung ketekan Toyota Calyage 2023 plate K, warnane putih, skincarean kamote SRT. Ini manual ya kanca-kanca. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Ayo mae, pae, mase, mbake yo sing butuh mobil dan teko mrene. Pilihane akeh. Terus iso kredit, iso cash. Cash tempo juga bisa, tukar tambah apalagi. Monggo ndang teko. Bagi yang pengen jual mobil, konco-konco ya, yang pengen jual langsung teko ning showroom. Insya Allah harganya berani diadu. Istimewa. Syaratnya plate K, mobile sing pasaran. Nek kok sedan-sedan Mbak Nunung gak main, pickup gak main. Pokoknya sing ngene iki ya. Lanjut yuk. Nah, ini ada Brio Matic 2023 warnane lemon. Alise. Iki nganu ya, apa jenenge lampune wis sipit, bokong semok terbaru. Jarang ada, iki lagi teko ayo. Mak-mak sing pengen nyeneng anake lho, Mak. Wingi sempat kosong ki ana lho. Iki plate K, tangan pertama. Istimewa. Ayo monggo. Ini dijual khusus kredit 173 juta. Kalau cash 178 juta nego di tempat. Brio Matic 2023 lampu sipit barongsai ganteng grile. Pokoknya terbaru yo apik. Monggo. Kita lanjut lagi. Iki stoknya Mbak Nunung ngakih rada cepet ya. Sing pengen tanya-tanya WA wae. Ayo monggo. Iki lagi teko. Ayla 2021 manual. Warnanya putih skincarean plate K. Wirite pol pajeke murah yo iki, Mak. Wasene dingin pol, enak. Peleke wis dua warna. Tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 95 juta, kalau cash 100 juta nego di tempat. Ayla 2021 manual. Monggo. Lanjut lagi. Ini ada Expander, sapa ora arti tumpane Expander ya. Paling penak, tangguh, sobek empuk, kamote SRT, warna favorit juga ya. Putih skincarean plate K. Ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Expander Exit manual 2018. Mobilnya gede, gagah, julukane mobil kebo. Jadi nggone sempit ya. Nggone Mbak Nunung ki sempit kanca-kanca wis ra apa-apa demi teman-teman wis Mbak Nunung kecepit-cepit ra apa-apa, iso langsing malan. Nah, iki lagi teko ya, kok gorengan pia-pia angete pol. Jarang ada, langka, tipe tertinggi. R3 GX manual 2018. Warnanya putih skincarean, kamote SRT meneh, Mak. Tipe tertinggi, kuncinya udah keyless, pakai tombol tangan pertama. Ayo satset selak payu. Masalah apa? Jarang ono, wingi ono sempet 3 bulan nih loh, kosong lagi teko. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Ayo Mae, satset Mak. Kita pane enak, mentul-mentul suara dari luar kedap Mae. Gak patek dungu dadi rak bising. Asene yo double, dwingine pol. Nah, ana monyor-monyor wabung kaya gincure Syahrini. Ayo sapa wingi sing takok iki lho. Ndang satset. Iki lampune sipit bokong semok. Ini tahun 2020 manual.
Tipe E dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta, nego di tempat. Brio E manual 2020. Wabung mentur. Monggo, Mak. Ayo, ayo. Nah, sing golek wirit, tumpakane penak, kamote RT hasilnya double. Ki ono Sigra M 2022, warnanya abu, kualem. Plate K, ayo monggo. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta, nego di tempat. Sigra M manual 2022. Kita lanjut garasi 2. Pokoknya tonton sampai habis ya teman-teman. Jangan di skip. Mobilnya api-api, plate lokal, warna juga favorit. Lagi teko anget-anget meneh iki. Pokoknya iki anyar kabeh iki terbaru ya. Ki ono Brio RS langka di kelasnya, ini tahun 2018. Warnanya oranye. Limited edition ya. Manual, tangan pertama dari baru. Ora kecewa, mobilnya wapi istimewa. Piro ya aku ki lagi teko apal. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta, nego di tempat. Pajaknya wanyur gris, tipe tertinggi. Nah, orang tipe tertinggi gak ono warnane ngene iki. Ya, konco-konco, nek tipe E belum ada, kalau RS sudah ada. Jadi Mbak Nunung nek nerangno luwih detail, saya kepengen takok langsung. Durung cucian lagi teko nek bengi ya. Brio RS manual 2018, tangan pertama. Dari baru, warnanya limited edition, jarang ada loh. Ayo Mae, satset selak payung. Nek wis payu do takok. Mbak Nunung ra iso gawe, dadi nek ana nek kepengen ndang moro showroom. 135 juta khusus kredit, 140 juta nego di tempat. Wanget-anget kabeh iki wis pokoke full. 1 bulan ra review, kemandang review ngerubuk iki pokoke. Ini Ayla M 2015 ya, wis ganteng ngene, wis ana spione, nganggo lampu, wis ganteng kabeh pokoke. Wis pelek racing, dingin, pajaknya baru. Ayo monggo, platnya juga baru. Ini dijual khusus kredit 83 juta, kalau cash 88 juta, nego di tempat. Sopo wingi segolek Pak Mbak Nunung lali ya nomormu. Iki lho mumpung ono 90 aja susuk. Taune nom, warnane putih, skincarean, wirite pol, pajake murah. Sampean daripada do tuku PCX, mending tuku mobil. Masalahnya apa ora kodenan so rame-rame. Nek PCX jeh kodenan. Ayo Mak dilarisi. Ayla M 2015. Putih, skincarean, pajak baru, plat baru, wis tinggal pakai. Monggo. Iki yo wanget-anget nah. Ayo dilarisi. Piye kabare TKI? Sehat ra? Ayo pokoknya do semangat. Ora usah wedi. Mesti iso. Mbak Nunung iso, mosok kanca-kanca ra iso. Ayo, pengen nyandalno duit sithik kok dibantu prosesnya kredit, dibantu sampai ACC. Monggo. Ini ada Avanza E Barong ya 2015. Wes ganteng, gede, double VVTi. Ki hasilnya double ya wes pelek racing, tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta, nego di tempat. Nego Mbak Nunung ki plate lokal, mobilnya ya api-api, rasa khawatir, ya jaminan, surat, sing kepengen pajak ya iso titip. Monggo. Nah, wingi waki sing takok ya. Mbak Nunung ono Veloz Ki Matic. Iki lho lagi teko, urung cucian. Monggo sing kepengin ndang merapat ning showroom Pahala. Buka tiap hari sampai malam lho ya. Mobilnya ya apik, istimewa, tangan pertama. Iki jenenge Veloz Ki Matic 2022. Tipe tertinggi, kuncinya udah keyless ya, lampunya ganteng, grille iki wah. Kameranya depan belakang. Nang nggone ngarep yo ketok mak iki ora trimo buri tok. Iki asli bawaan dari pabrik. Jenenge tipe tertinggi iki kelebihannya banyak, tapi jarang ono. Ayo monggo dilarisi. Ini dijual khusus kredit 235 juta, kalau cash 240 juta, nego di tempat.
Putih skincarean kamote RT tipe paling tinggi. Wis istimewa mak menggok kamera depan belakang muni kabeh Mbak Nunung we. Lagi sore iku lho tak jajal. Jebule apik ya sing model anyar. Regane ya ramah di kantong lho Mak. Taune ya enom. Monggo plate K. Kita lanjut. Ini ada Ayla X 2016 rupanya wabung mentur monyor-monyor kok gijure sari nih. Apa dorak pengen mobile wirid tumpakane penak taune enum ya iki. Ini dijual khusus kredit 93 juta kalau cash 98 juta nego di tempat. Ayla X 2016 manual. Monggo. Iki barono wabung mentur iki genti putih skincarean. Brio S 2015 manual dijual khusus kredit 105 juta kalau cash 110 juta nego di tempat. Jolali ya kanca dilarisi. Di subscribe, di like, di share nek gone kanca-kancane beda ngerti. Iki mare arep lebaran, arep poso sik ra ya, poso sik. Dadi kok lebaran. Ayo sing butuh mudik ki disiapi Mbak Nunung. Mobil apik-apik ya wakeh. Ana upu jebule. Arep payu apa piye ya? Wis padha ndungane. Iki jenenge Sigra M 2018 putih skincarean. Kamote RT hasilnya double. Pewenak wirite pol. Ini dijual khusus kredit 105 juta kalau cash 110 juta nego di tempat. Pajake baru. Piye? Kari nganggo. Ini ada Xenia 2013 manual ramah di kantong pol. Saya kepengen kembaran iki warnane silver kok Pajero Mbak Nunung. Ayo monggo iki bangkune ya kamote RT. Pewenak. Nah, ini dijual khusus kredit 90 juta kalau cash 95 juta nego di tempat. Xenia 2013 manual. Nah, sing kepengen golek Brio ngomong kan muetik kabeh sing akeh. Iki ana manual taune enum warnane putih skincarean ini tahun 2023. Lampu sipit bokong semok mae. Monggo ora wong tok sing digoleki jebule mobil ya lurune bokong semok. Nah, ini dijual khusus kredit 155 juta kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E manual 2023. Sing pengen luru ramah di kantong iki ya ana. Iki jenenge Brio E manual 2016. Warnanya putih skincarean plate K. Ini dijual khusus kredit 100 piro ki lali. 112 juta kalau cash 117 juta nego di tempat. Brio E manual 2016. Monggo. Sing golek Matic tahun 2016 ki anget-anget kayak gorengan pia-pia lagi mentas ya. Oh, apik warnane putih skincarean, lampune LED, tipe tertinggi ya. Toyota Calya G 2016 Matic dijual khusus kredit 120 juta kalau cash 125 juta nego di tempat. Ki Toyota Calya G Matic 2016. Tipe tertinggi, jarang ada, plate K. Ayo sacet selak payuh. Sing golek Veloz manual 2019 ini ada warna putih skincarean plate H. Kamote RT tipe mak iki paling tinggi mak. Ayo jarang ada. Oh, lampune tumpuk loro mak sipit. Wayu. Nah, iki monggo. Ini dijual khusus kredit 175 juta kalau cash 180 juta nego di tempat. Halo. Piye, Mas? Piye? Gak ono. Ndak ada. Gak ono, Mas. Yuk. Mbak Nunung tampa telepon sedela. Kita lanjut lagi. Iki yo lagi teko, pokoknya terbaru nek gone showroom Pahala. Plate yo lokal, warnane favorit ya iki putih skincarean. Nah, iki Sigra 2019 ya. Plate juga lokal, plat K, warna putih skincarean, kamote RT, ki malah ramah di kantong nah. Ini dijual khusus kredit 95 juta, kalau cash 100 juta nego di tempat. Mak, mobil tahun enom, gubedine ngene, ya, kamote RT. Ngene iki lho Mak, regane 100 apa kurang murah Mak. Piye ayo Mak dokumen.
Iki ra ono tunggale, Mak. Iso dienggo jalan-jalan, dienggo mudik. Wirite pol, bensine kok PCE, apa meneh pajeke murah. Monggo. Oke, nyoteng ya. Saya mengguri. Nah, iki ada lagi Brio E Matic 2024 lemon, Mak. Ora melon, Mak, lemon. Jarang ada Matic engko iso milih 2023 2024. Ini dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Lampune sipit, bokonge semok terbaru. Monggo. Nah, ini paling ramah neh. Ki Avanza G 2006, tipe tertinggi ya, G. Ayo monggo plate K, AC-ne yo double. Ora kalah karo sing apa iki nom-nom. Apik mobil jaminan. Ini dijual dengan harga 80 juta nego di tempat. Saya golek Mobilio 2018 tipe E manual. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Lampune sipit, wis LED, AC-ne double, tumpakane yo enak iki jenenge Mobilio E manual 2018. Saya golek Veloz manual ya, golek Veloz manual 15 ini, 15 tipe tertinggi. Veloz 15 manual 2016. Platnya K, warnanya putih, skincarean kamote SRT. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Monggo. Nah, ini ada Toyota Calya G Matic 2016 warnanya abu. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Agya Matic 2016 warnanya hitam. Jarang ada ya ini. Gentileng, elegan. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Ini Mobilio lebih panjang ya, kamote SRT. Wirid Matic 2014 dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilnya pewenak, cc-ne gede, hargane ramah di kantong. Monggo. Ayo kanca-kanca, pokoknya sing kepengin tumbas mobil langsung teko ning showroom Pahala. Ning kene iso cash, iso kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen jual mobil bisa langsung datang ke showroom, buka sampai 24 jam. Langsung aja datang ke showroom Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Lanjut ada Toyota Calya G manual 2023, warnanya putih, skincarean kamote SRT tipe tertinggi. Oh, grille wis sarang tawon. Spione iso nutup dhewe. Iki dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Wirite pol, tumpakane penak, Mak. Sing golek Expander ya. Iki ana Matic tipe Sport. Tipe Sport iki saadine Ultimate. Iki Matic spione wis nutup dhewe, kuncine keyless. Ayo monggo, ini tahun 2019 dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Iki Matic, iki ono manual. Iki manual 2019 platnya H, warnanya putih, skincarean kamote SRT nah, Mak. Nek ngenekan iki tumpakane penak, Mak. Nek digon tapi duwike ya jir rada akeh sithik, tapi nyuwaman mentul-mentul. Cara kowe ndeleh ndok, ndeleh beras, ndeleh buah kono nggone dhewe, Mak. Monggo. Expander Exit manual 2019 dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Wes kabeh, ayo ayo kanca-kanca. Ndak teko ning showroom. Iki pumpung terang, monggo. Sediluk kas arep posonan. Nek tuku aja pas poso. Keneng apa? Regane wis mundhak, barange ra ono, ra iso milih. Nek iki full teko wakihe ngene. Monggo dilarisi. Nek ketoke kuwangelan iso langsung WA ya, iso njaluk hitungan, gambar.
Apa iki lokasine Mbak Nunung. Pokoke kabeh sing nyekel yo kene dhewe, dadi ning kene iki ra ono karyawane, cuma aku karo Mas Ali. Monggo sing kepengin iso langsung WA apa teleponan di 082 225 073658. Bagi yang sudah beli, Mbak Nunung ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga-moga padha barokah, lek lancar, jolali, nek ana rezeki, doleno rene. Nek kepengin tukar tambah, monggo tuku meneh ya malah Mbak Nunung seneng. Sing durung tak dongakno duwite tambah akeh, Dek ya. Do duit kabeh. Monggo nek di rezeki sing kepengin tuku teko ning showroom Pahala. Wis ngono wae, ngoceh ngalor ngidul bablas. Matur suwun.